Haga jingla kai Women Champion League semi-final first leg haprengka Barcelona Persia ke Chelsea. Haba pai syang ke jingla kai ke Chelsea kalau khur ga nam job syabar na laying hadin magalala bat lemi ga Barcelona dai weilanon. Badia ke shigul jong ke Chelsea leo bantep haga minit ke basau peu lengba ka Erin Kodbet. Haga wei par ga jingla kai haprengka Lyon Persia ke PSG. Haga ke jingla kai ke PSG klempoi perkhat kalamat ega namrem adin bagala sya penlim hakamat ka Lyon da laila ar. Badia gini gilai gol jong ka Lyon leo bantep tang hakin riu minit kata haga minit ke ba prapeu san bat prap riu. Haga jingla kai Bundesliga haprengka Union Berlin Persia ke Bayarn Munich. Haga ke jingla kai ke Bayarn Munich kalala bat limsuk ega Union Berlin hadu san lanot. Pada haga ke jingla kai Thomas Muller ulayo bentep argol kata ulayo bentep haga minit ke basan peulai pada haga minit ban riu peun riu. Badu Harry Kane ulayo bentep shigol naga bentang Bayarn Munich haga ke jingla kai. Haga jingla kai Premier League haprengka Luton Town Persia ke Brentford. Haba pai syang ke jingla kai ke Brentford kalau khur ke nam job hadin bagalala bat limsup ya ke Luton Town hadu san lakawai. Balik ba kene nam rem ka Luton Town kadang don jingma banne aga Premier League haga samoy ke banwan. Haga jingla kai haprengka Sheffield United Persia ke Burnley. Haga ke jingla kai ke Burnley kalau khur ke nam job syabar na laying hadin bagalala bat limsup ya ke Sheffield United hadu saw lakawai. Haga wei par ke jingla kai Premier League haprengka Wolf Persia ke Arsenal. Haba pai syang ke jingla kai ke Arsenal kalau yo bat pen Kyrdan Nyngkong haswa bat kod ke kela step kata kabinet ke basau peusan lengbau trosat. Bat kum juru ke Arsenal kalau yo biang bat tap ya gol ke ba ar haswa bat kod ke jingla kai kata kabinet ke kendai peu plusan lengbau odigan. Bat dei le bagi ke ar gol la pelong ke Arsenal bukan khur ke nam job haga ke jingla kai da Arlanot bat ban Kiew biang syang ke Kyrdan ke Nyngkong hakami ikhen point. Haga jingla kai FA Cup semi-final haprengka Manchester City Persia ke Chelsea. Haba pai syang ke jingla kai haga kela step omdon kino-kino ge bala bat pen Kyrdan bat kum juru haba sedang ke kela minit omdon ge bala bat pen Kyrdan. Henry Day haga minit ke pra peusau lengba Bernardo Silva ke Manchester City kala yo ban tap dia ke gol ke Nyngkong haga ke jingla kai. Bat dei le mang ke shigol jong Silva la pelong ke Manchester City. Bahkan lah ban berlim ya ke Chelsea dai weilanot haga ke jingla kai semi final badi Rung syaga final menta ka samoy.